Jeste li spremni prvi put na ovoj sceni? Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni. Jeste li spremni prvi put na ovoj sceni? Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni. Došlo je moje vrijeme da vam pokažem šta znam. Dobrodošli u moj svijet, moj život, moj san, u moje misli koje vama od srca poklanjam. Znam da neke vrijeđam, ali za to ne odgovaram. Neki misle da je hip-hop samo crnačka kultura. Svako hoće to da fura, originalno ne zna ništa da izgura. Dolazi moja tura, moje vrijeme, čeka da se sve polako preokrene. Ali kako? Postavljam pitanje, kad će hip-hop ugledati svjetlo dana? Ljudi pričaju stanja, ta kultura ima mana. Znam da ima pozitivnih strana, zato hvala svima koji hip-hop podržavaju. Respekt svima koji nešto pokušavaju. Sada rađamo nešto novo, kada bude gotovo. Nekima će biti super, nekim otrovno. Svi će dobiti valutu za svako ispisano slovo. Jeste li spremni prvi put na ovoj sceni? Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni. Jeste li spremni prvi put na ovoj sceni? Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni. Sve vas sada pitam, jeste li spremni? Godinu dana oko mene vrte se problemi. Bilo je dana kad sam i ja bio u dilemi. Svi mi govorili, vratite se temi, ne budite lijeni. Imaš nešto vrijedno, sada to pripremi. Imaš nešto reći, ljudi će to cijeniti. Visoko postavljeni ciljevi, vokali konačno snimljeni. U svako uho vrlo dobro primljeni. Svaki stih ima značenje, poremećeno pamćenje. Našoj generaciji koja je vođena na zračenje. Većina od vas će sad reći šta se foliraš, koji kurac nabrajaš, koga hoćeš da imponiraš. Nemate pojma, u rimama se ništa ne izolira. Moja riječ vaše argumente kontrira. Mom albumu malo vremena posvetite. Poslušajte tekstove, realno ocijenite. Sve su to doživljaji putem mog života. Laži su mi suvišne kao trenutna ljepota. Spreman sam, očekujem svako jake komplikacije. Pozitivne, negativne, od naroda reakcije. Jeste li spremni prvi put na ovoj sceni? Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni. Jeste li spremni prvi put na ovoj sceni? Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni. Jeste li spremni prvi put na ovoj sceni? Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni. Jeste li spremni prvi put na ovoj sceni? Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni.